E whaatalo whatu telefolo Radio Samoa le nei tai au si mail whaafonga o talo la sotofi. O lo wa aina supermarket le countdown e whaapa ule tau o fuala au aina ma fuala au faisua o lo o maua whaavaitaimi. O leo lo alu pe ilunga le tau ngata o tau mawhanei ma o se mawalunga tele o wha mawina i totono le tolu sfulu lua tau sanga o fuala au aina ma fuala au faisua wa si i le lua sfulu tolu pasene o la tau. Whaamaunia mai ai le sui al pulenga le countdown i silia ma le selau le au whaifa ato anga wa maua la tau fesota inga tu sa o male supermarketi. Ma o vaiaso i lumala o whaamoe o le atele na wai fuala au faisua whaapea fuala au aina ma o leo wanau na wai ia vave o na whaalu. Wa sa wai ma le tala fia o le masina foe ta tau wano o atu i ai wa amata pa u tau o tau mawhanei ma o lo o tau mawhai ia vave o na amata. O fuala au aina maua whaavaitaimi le ua ta ue se tasi o whaifa atu angai ta tau wana amata pa u o la tu tau mai le vaiaso asau. Ma a whai ai sao o le awhiso soani telefo ilea i le toea e wa o ngā whanau. Ua mo o mia le tau la i o le maloi a ingo lo i ai tangata whai ngā luenga. A o whai mai le pale mia fōa ni usila Chris Hipkins ana nafi o le a avela na wha mua mua i le tau o le soifuanga o lo i ai nei. Ua fufola mai ai ma le mana onga o budgeting services. Wa moli maule papakura budgeting services o leo lo fesoa soani tangata i le ta tau na fesoa soani ai. Ma o tangata nei e lua ngā luenga, ma ululunga tutongi, peitai, e le o mawhai lava na tau si ai a inga. Po ua le ai lava fo isa tupe wha asile wha atafa whao ai whanau, ai ua na o pili. I au nanga i lato ne wa mawai o le tau o mea ai o lo toe alu ai le telo tupe maua, a tangata whai ngā luenga. O le Consumer Price Index po le fua lo o fuwaila inflation. O lo sa wai o le tau o fale le si itanga tele pe o na wha mawina le alu i lunga le wha tesi wha pasene, le tau o fale mautatongi po rents. Ai se fulu wha pasene walwa i lunga le tau e wha wai le fale. O le inflation fo ipo le tau ngatau le soifuanga wha atu sa le sau i lalo le malo si ango le tupe. O lo o fesoa soani i ai le tau o mea ai ei fuala au faisua ma ano manufasi. E ui lava fo i le sau le tala o lo tu maule inflation i le fitu tesi lua pasene ana nafi mai le taita i le National Christopher Luxon ua matua i le ai lava se mea o to e tau mufie. Ua i le fua ngā le wha au popo i tu la whai ngā luenga. A to ai ma le wha au ato leo ngā le vai ngolo o la vea ina tangata mai le sami. I isi mata whangai lo o iaia au kilani a mata mai le wha ai ungo le tausanga nei. O le vai mamau lea mata whangai i vai tono au kilani a o sa waile telo reporti o tangata maali lemo. Ma maali liu i le sami le tau mawhanawhana o lo o tātou iai nei. O se fōfuanga lo o whaalangolango i le ioe mai o le Auckland Council e wha au popo le isi whase lau 5.5 awheta la e wha atupe ai. E se mai ai le tasi tesi 5 miliona o lo o maua i le taimi nei. O le wha au popo i tū la i tangata la vea i nei mata whanga o se whainga i a whetau i male toa tele e wha atua i atu mō tā elenga. I le reporti o lo tal sanga mai le Surf Life Saving Northern Region a nga i le Auckland Council mo se tupe wha au popo o lo tā ua le matua i pisi telefoi o la lato au nanga. Ma ni ula tā mai titi ana po na tā whanga i Gisborne. O le wha amauninga lea mai leo i le tau nei ma e wha apea na mafua mai i o na manu anga na wha amanu aliai a o iai le mata whanga i Waikanae. Na vave atu iai leo i le nofuanga na tupuai ma e wha apea ele 11 iai ai maliu loa. O le matawhanga le neo lo ufitia le tele o whawhia te tele. Nā tatafe i ai ona o tāwhenga na iai lea vaengo le atu no mai timunga mamafa e le i mamau atu. E sau le talo le maliu o le ata mai titi ana po o lo o su e lava fo i leo le a ingo le tino maliu na maua i le afiafia na nafi i le wha asi usi ungo le moto ka piti. Matala muli, uti le sapalai ibuprofen i tutono ani usila atoa. O le ibuprofen swa vaiele nei o lo ino mie whana witi mo tino tinga. Ma o lo o whaawau pēle le ai mai le tele o whale talavai to tono le atunu. O le asa iei le utana tau nuu ai le i tāl kirisimasi, pe ta ina vave o na alu, ma o lo o wha moe le isi uta o lo tau nuu i le vaiaso nei. O le whae unga le vaiaso lo o vava ai e te tau ono o atu i ai wa toe solonga le lei, ma e fua fo i le vave o na alu le kiliva. Mai le whamek, e le fōle nei wha awhi tāuli, ma o le ana amata tuta ia mai le tausanga e lua whelua tasi, ma e mafua lea i le tele na ua le mana o tangateni usila, ai ua tuai le sau le sapalai mai fafu. O tala na o le nei tai au, manuia le asu.